змилуйся над нами. Молитесь за нас, Святая Богородица. Расстались мы годными обетованию Христову. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, Словом Твоим, тешиться привалым здоровьем души всех, прославное заступництво Наисвятейшей завсёдной Панны Марии, май ласку вызовет с нас и теперешнюю смутку, и одарить вечной радостью раз Христа, Пана наша. Аминь. Твоей обороне даемся, Святая Богородица, у наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. молитва Святого Бернарда. Память, о Наисвятейшая Панна Мария, никого не старайся, возьми от того, кто Тебе утешает, себе надо помогу лично, Твоей опеки просится. В этом довером наткнённые до Тебя, о Панна над Паннами, и Матерь наша имкнемся, до Тебе приходим, для того мы грешные плачущие стоим. О Матерь Слова, не побожай словами нашими, а почуй их восставу и выслухай. Аминь. Номер 137. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю, дорогі брати і сестри. Нарешті Пресвятой другий день наших адвентових реколекцій. Ми далі просимо Духа Святого народитися в наших серцях. Яка наш розум так само мог прийняти Божє Слово, яке сьогодні Він хоче до нас керувати. Зручності особливий спосіб докранутися якоїсь справи, яка потребує особливої нашої уваги, нашої праці. Просим дару Духа Святого для рефлексіоніста. Ну так само добре подихнувся до наближаючих святів, не тільки Волкове було, а в першу чергу духовне. А духовно удільничати в цих святих таємницях, стане у правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші грехи і провини. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами.
святую мшу отправляем тенцы, modlitесь о życiu wiecznym, для святой памяти Францишка, Czarnowa msza święta Gregoriańska. Молимся. Милосердный Ojcze, łaskawo wysłuchaj prośby Twoich wiernych, jakie z radością czekają przyjścia Twojego Syna u człowieczym ciele i daj nam dosięgnąć życia wiecznego, kiedy nasz Zbawca znów przyjdzie u sławie, jaki z Tobою żyli i wладарить у jedności Ducha Świętego, Bóg prazusie wieki wieczny. Читание книги пророка Сафона. Радуйся, дочка Сидона, и лгуй Израиля. Веселися и радуйся от всего сердца, дочка Иерусалима. Отмени Пан присутных тобою, прогнал ворона твоего. Пан, король Израиля, посерут себе. Уже больше не убачишь зла. В той день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сидона. Нехай же не слабость руки твои. Пан Бог твой сярод себе, могутный ён збавить. Буде вельми радоваться тебе, узрушенную любовью свою. Буде тешиться тобой веселости, яко святочный день. Это слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Спявайте Пану новую песню. Спявайте Пану новую песню. Славьте Пана на гуслях, играйте ему на 10-струнной арфе. Спявайте ему новую песню, пригоже грайте ему пивушно. Спявайте Пану новую песню. Намеры Пана открывают навеки, задумы сердца Ягонова с поколения в поколение. Щасливый народ, Богом якого есть Пан, народ, який он выбрал себе у спадщину. Спявайте Пану новую песню. Душа наша чакає Пана, ён допомога і оборона наша. Радуется им наше сердце, на Его святое имя мы сподяемся. Спявайте Пану новую песню. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
поспешила в горную краину, в город Юды. Вошла в дом Захарии и привітала Альжбету. Коли Альжбета почула привітание Марии, взворухнулась дитятка в лоне яе, и наполнилась Альжбета Духом Святым. Вскрикнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лона твоего. И откуль мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Коли голос привитания твоего звучал в ушах моих, взворухнулась от радости дитятка в лоне моим. И счастливая та, якая поверила, что исполнится сказанное ей Паном». Это слово Пана. Шановні брати і сестри, надія – это та штука, яку будемо розглядати у сьогоднішнім другим дні реколекції. Вчора ми закранули тему віри, яка очищає розум, а срок для очищення, поводле Святой Терезы от Иисуса, это разважание. До молитвы необходимо додать разважание, как входить в наше сердце, а там спотыкаться с Паном Богом. Так мы возрастаем у веры. Кроме молитвы, еще разважание. Але кроме нашего розуму, мощнейшая сфера, это сфера памяти и воли, якія таксама узгадываюць нам аб тым, што мы з'яўляемся образом Божьим, да якога покликаныя вярнуцца. Вось гэта вяртанне, навяртанне, тое слово, якое стаіць у сэрцы усялякай правільнай духоўнасці, якая б яна не была марыйная, хрысталагічная, манаская, заўсёды ў цэнтры ёсць духоўнасць. І тыя практыкі, якія робяць ці монахи, ці светскія, ці схемі, ці святары, у залежнасці ад свайго стану, як кажа Францішак Ксаверый, ці моляцца некалькі гадзін, ці толькі 5 хвілін у дзень, вядуць да аднаго, да стану пакаяння. І мы з вами разважалі, што гэты стан пакаяння перад Богом выражаецца ў цноце, якую называем умілення, альбо падобнага да яе стану радасці, печалі. А ў літургічным годзе праяўляецца ён у двух перыядах: адвенту, час радаснага чакання, і вялікага паста, час духоўнага смутку па сваіх правінах. І вось, шановныя браты і сёстры, перад намі гэтыя два перыяды, і сёння ў адвенце мы ідём до таго ж самага навяртання да Пана Бога, канцэнтруючыся на радасці. І вось радасць в сённяшнім другім дні рэкалекцыі – гэта тое, што мы з вами штосьці можам дадаць да нашай надзеі. Другі дзень рэкалекцыі, надзея. І ў якім стане мая надзея? Ведаеце, што псалтыр пачынаецца менавіта з надзеі. Шчаслівы чалавек, які не спадзяецца на чалавека і не ўзыходзіць на шлях грэшных і між насмешнікаў не засядае. Ведаеце, такая кар'ерная лестница да граху. Спадзявацца можна на чалавека, потом за гэтым ісці, узыходзіць, ну і пасля зусім засесці ў тых вот спадзяваннях на чалавека. Адна кар'ерная лестница. А ёсць іншая лесвіца, якую, зрэшты, святы Ян ад Крыжа піша ў гары на Кармель, шлях на гару Кармель. Там таксама ёсць свая лесніца да надзей.
І ў надзеі, оказывается, таксама ёсць свае ступені. А зараз будзем глядзець, у якім стане мая надзея, у якім стане сёння моя надзея. Глядзіце, памятаеце, мы учора разважалі пра веру і ўжывалі прыклад аднаго святара, які цэлебраваў імшу у першыя 10 гадоў. Для каго? Для самого сябе. Другія 10 гадоў ён зразумеў, што варта цэлебраваць святую імшу для каго? Для людзей, каб чулі Слова Божае, каб цешыліся. Ён слова падрыхтуе добрае казанне і заспявае, а пасля зразумеў, што святую імшу, пасля 20 гадоў святарства, ён зразумеў, што святую імшу трэба служыць для каго? На славу Божую. І таму вот той самы метод, які мы выкарыстоўваем да веры, што веру можа чалавек выкарыстоўваць для славы сваёй, для славы людзей і для славы Божай. І то і з надзеяй тое самае. Будзем паволі глядзець, у якім стане моя надзея. Бо можна спадзявацца на сябе, можна спадзявацца на людзей, на Бога. І глядзіце, калі мы спавядаемся, то нашыя грахі, усе грахі можна раздзяліць на гэтыя 3 катэгорыі. Калі я спадзяюся на сябе, гэта грахі звязаныя з эго, со мной. Пыха, что я хочу, хтивость, что я не маю, зайздрость, что мне пярэчыць, гнев, грех супраць свайго цела, распуста, грех супраць парадку ў сабе, неумеркаванасць. На другім узроўні надзеі, калі я хочу надзею зрастаць, я уже разумею, што моя надзея не можа на сабе абапірацца. Калі практычна, як вот з гэтага першага ўзроўня надзеі выходзіць? Справа ў тым, што калі мы надзеемся, спадзяемся на саміх сябе, то ёсць такі эфект, ведаеце, які спавядаемся з тых самых грахоў. Няма як бы працы ўнутранай над сабой. І тут чалавек разумее, што ён патрабуе дапамогі. Ён патрабуе дапамогі. Таму у традыцыйнай каталіцкай духоўнасці ёсць 2 рэчы сацыяльныя, можна сказаць, якія адносяцца да супольнасці касцёла. Першая гэта споведь. Отпускайте грахи, вам будзе отпущено. І другая гэта духовное кіраўніцтва. І формы духовного кіраўніцтва адносяцца не толькі да святароў. Як папа Францішак казаў, што яны адносяцца перадусім да светскіх. Тыя тайцы пустыні, якіх мы нават тайцамі называем, это не святары, это тыя, якія дапамагалі вучням, якія прыходзілі, былі светскія. І кіраўніцтва духоўнае не толькі да святароў, монахаў, пустольнікаў адносіцца, а вось на адным з сінодаў Мілану было пастаноўлена, што айцамі, духоўнымі кіраўнікамі пункт аднясення, даслоўна, маладога чалавека, асабліва ў перыяд падлеткавы, з'яўляюцца хросныя бацькі. Момант спадзявання ў другім узроўні гэта мець сувязь з іншым чалавекам у супольнасці касцёла. І касцёл назначае хросных. І тут і ўжо адказнасць бацькоў, якога кота ў мяшке я сваім дзецям кіну. Ведаеце, хто быў маім хросным? Ёсць такі твор «Хросны айцец». Нешта падобнае было ў маім жыцці. Ты ж без падабязнасці, але і да рэкі тада ходзілі ўсяго. Бачыце, трэба
глядзець наперад, хто будзе кіраваць надзеяй у жыцці маіх дзяцей. Да дзяцей адносіцца. А цяпер да мяне, на каго я спадзяюся. Ведаеце, каб да гэтага трэцяга ўзроўню, да спадзявання на Пана Бога дайсці, трэба прайсці праз усе гэтыя два папярэднія ступені. У Рыме ёсць такая школа хрысціянскай псіхалогіі, яны паядналі псіхалогію і духовнасць разам, школа Руллі. Это отец езуіт, які казаў, што у рэлігійнасці, у псіхалогіі рэлігійнай ёсць тры ўзроўні. Першы гэта эгоцэнтрызм, тады калі сам чалавек сабе практыкі назначае. Вот. Ходзіць да касцёла, ён у яго ёсць нешта канкрэтнае. Ведаеце, каб хутенька расказаць, што это за першы ўзровень эгоцэнтрызму, практычна ў малітве гэта выглядае так. Калі ты выходзіш з дому і ты забыўся тэлефон, што ты робіш? Ішоў на працу, забыўся тэлефон, сеў у машыну, едзеш ты на машыне, на аўтобусе на працу, вяртаешся. Чаму? Псіхолагі кажуць, што гэта становіцца амаль як твая частка цела. Вот на гэтым першым узроўні спадзявання, на ўзроўні малітвы, на ўзроўні тваіх практык, гэта як частка твайго жыцця. Ты не можаш проста яе забыць. Ты ідзеш спаць, ты просыпаешся, штосьці я забыў, да? Забыўся закрыць вочы. З адкрытымі вачыма не заснеш. Таксама і з малітвай. Як бы сэрца турбуе, не дамаліўся. Дрэнна табе становіцца ад таго, што ты не молішся, не спавядаешся. Это не толькі пачуццё віны. Гэта так званыя унутраныя парушэнні. Унутранымі парушэннямі святы Ігнацый называў думкі, жаданні і упадабанні. Тры віда салдат у нашых сферах жыцця, у розуме, волі і у памяці. Жаданні, упадабанні і думкі. Магчыма, гэта заскладана, адразу ўсе гэты так структуркі успрымаць зараз, але факт заключаецца у тым, што гэтыя унутраныя рухі на першым узроўні, мае думкі, мае жаданні, упадабанні залежаць ад мяне. А на другім узроўні табе твой хросны альбо духоўны отец падскажа, што знаеш, браток, твои думкі это спакуса. Твои жаданні да добра не давядуць. А твои спадзяванні на пыхе пастроеныя, а не на Богу. Трошку улавілі, бачыце, што у нас ёсць такія ўнутраныя рухі, якія патрэбны ў распазнаванні духаў, што калі мы толькі на сабе гэта будуем, то абавязкова памылімся. Няшчасны чалавек, які спадзяецца на чалавека, ці сябе, але на другім узроўні я выбіраю прадстаўніка Бога. І святая Паўстына казала, што нават калі вот исповедник ці духоўнік памыліцца, то Езус праз гэтую памылку духоўніка ўсё роўна зробіць сваё. Чаму? Таму што тады была рэалізавана цнота паслухмянасці. А паводле законаў духоўнасці, калі адна цнота развіваецца, то ўсе цноты развіваюцца. Закрану яшчэ адну тэму, крыху адыдзем ад гэтага, наконт паслухмянасці. Справа ў тым, што чаму так важная паслухмянасць розным справам у касцёле, магістэрыуму, навучанню касцёлу, лацінскай мове. Тому што злы дух не любіць паслухмянасці. Там ты слухаеш не самого сябе, а спадзяешся на штосьці іншае.
на тое, што даў табе на веру Jesús Христос. Біблію і навучанне касцёла, і святара. Я святар таксама магу памыліцца. Але праз тое, што ты цнотай аберагаешся, злы дух не мае да цябе подступу. Таму по законах духовнасці не давайце месца сатане праз тое, што я абараняюся цнотамі. Што такое цнота? Гэта сталы элемент характару, які нас уподабляе да каго? Да каго? Да Бога, дакладней, да Jesúsa Христа. Ці можа стрымаць, як себе адчувае злы дух перад Jesúсом Христом? Дадумваем, дадаем фантазії. Не падыходзіць нешта, так? Глядзіце, гэтыя першыя два ўзроўня надзеі, якія? Яны ёсць у этике, яны ёсць у іншых рэлігіях. А на што нам, што ёсць у хрысціянстве, чаго няма ў іншых рэлігіях? Христос. На місіялогіі нам декан місіялогіі задаваў гэта пытанне, і святары, монахіні адказвалі хіба з 20 хвілін на гэта пытанне, што ён казаў, усё гэта ёсць, і запаведзі ёсць у іншых рэлігіях, іншых практыках, філасофіях. А няма Jesúsa Христа, а дакладней, бо фактычна Jesús Христос як пророк, як Ешуа, ёсць у некаторых пісаннях іншых рэлігій, але няма таго, што Jesús Христос гэта сапраўдны хто? Бог і сапраўдны чалавек. Бачыце, ёсць тэалогія, духоўнасць іконы. Jesús Христос як благословляе? Гэтыя два пальцы значыць, што у яго дзве натуры. Я гэта тлумачу да таго, што гэта звязана з надзеяй. На іконах, тут Jesús аголены. Я вам раскажу, што эта ікона неправільная. Бо ёсць кананічныя іконы, ёсць іконы, якія пасля Ренесанса больш вольныя, да? У кананічнай візантыйскай іконе у Jesúsa два колеры. У Марыі які колер? Звычайна. Блакітны, так. Это означае што? Зараз логікай дойдзем. Чысціню, так. Наогул чысціню значыць такая фата, накидка белая на галаве. Бо з думак пачынаецца чысціня. А блакітны колер, тут здаецца Маці Божая, таксама некаторыя, жанчыны таксама ў блакітным. Тое, што ёсць і ў Марыі, і ў Jesúsa. У Jesúsa колькі натур? Дзве. І колькі колераў? У Марыі колькі колераў? Колькі натур? Якая натура? Чалавека. Чалавечая. Вось. І ў Jesúsa Христа ёсць тое, чаго няма у іншых рэлігіях. Вот гэтыя два колеры, две натуры. І там, дзе ёсць спадзяванне на чалавека, это спадзяванне толькі на чалавека. Спадзяванне на Бога, это трэці ўзровень. Ён дае тое, што мы называем уладай. Якія тры печаткі чалавек можа атрымаць за жыццё? Светскі чалавек можа атрымаць дзве печаткі. Рост і бежмаванне. А што такое печатка? Сакрамента. Складаныя рэчы ўжо. Яе змыць можна ці не можна? А заўсёды. Ці падабаецца злому духу печатка на чалавеку? А чаму яму не падабаецца?
Може маніпулювати. Ну, маніпулювати то може, але та печатка відноситься до якого кольору, до якої натури. Вона відноситься до Божого існування, до Божої натури. Зараз це більш теологія. А что такое Божья натура, скажите? Святый Ян каже, что Бог есть кто? Любов. Бог есть любов. Бачите, мы с сегодняшнего дня на завтрашний так переходим. С надеей, да, на любов. Якби вот это сподівання наше, на сподівання на Божу натуру, яка з'являється любов'ю. Святий Ян Клімак, лесничник, який казав, ось він лестницю написав, ось про ту, яку ми кажемо, у заходженні до Пана. І він казав, що оскудение надеи есть вынищение любови. Я читав Бенедикта XVI часом, Юзефа Ратцингера. Нам задавали у семинарі, треба було 5 разів прочитати, що він хотів сказати. Ось, нечто подобное тут у нас. Духовные речи, они вельми простые, але вельми складанные. Я сподіваюся, що мы поразважаем про это после этих реколлекций. Что такое вынищение любови? Пам'ятаєте, ми про печатку казали, так? Обірвання сувязі з Богом. Обірвання сувязі. Хоч печатка на нас є, а коли вона може обірватися? Грех. А коли обривається грех, ми називаємо, що ми не у стані чого? Ласки. Значить, життя Бога це що? Любов. Нема у нас ласки. І що ми робимо тоді? Йдемо до сповіді, аби цю ласку отримати. Глядите, сповідь часом дає шмат плодов, а часом мало. Справа в тим, що цю любов, цю ласку ми можемо прийняти тільки знешне, юридично, да? Грехи-то відпущені. Але серцем ми не до кінця у контакті з Богом, це значить з печаткою, з фактом, який ми прийняли. А ще ж біжмування, святарства, ми так само маємо пакт з Богом у гэтым. І глядите, маємо знешне і внутрішнє під час сакраменту. І коли адбыўся толькі юридично, нема плодов, то тады это называется перашкода Божьей ласцы. І тады гэты трэці ўзровень надзей, ён не можа реалізавацца. У цябе ёсць перашкода з Божьей ласкай. І сёння мы пра гэтыя перашкоды кажам у сферы, калі учора ў сферы розума, то сёння ў сферы памяці. Колькі ўспамінаў зараз было падчас святой мшы? Со сферы памяти много, да? Всплывало нечто, узгадывалося. Один со святых каже, что той, кто атрымаў надзею на Бога, ён уже не может быть подвергнуты размерной атаке вось гэтых думок. Ведаеце, годами вось у кіраўніцтве, у споведи чутно, что у людей гэтыя думки не заканчиваются, они постоянно атакуют. З іншого боку, у нас наоборот ласка повинна приходить, полная ласки, Пан с тобою, ласка. А есть думки. Это значит то, что у памяти у нас есть перешкоды Божьей ласки, и надея у нас не может быть реализованная. Бо мы спадзяемся на то, что приходит у нас думка. Святый Игнаций Лайола казал, что это наши неупорядкованные привязанности. Вы что тут? Какие у католической духовности привязанности есть? Упорядкованные и неупорядкованные. Вот.
І тыя думкі, якія ў нас прыходзяць падчас малітвы, яны альбо павярхоўныя, калі мы фільм паглядзелі перад малітвай, да, і нас это ўсплывае, альбо больш глыбокія. І на больш глыбокія трэба звярнуць увагу. Гэта будуць там непрабачэнні, да, хтосьці цябе пабіў, альбо згвалціў, пакрыўдзіў, і твая псіхіка нават гэта закрыла. А калі ў цябе падобныя сітуацыі ў жыцці, ведаеце, якая у нас рэакцыя? Абаронныя механізмы. Мы засыпаем, мы стамляемся. І такое таксама бывае падчас малітвы. Мы засыпаем. Вось, па такіх вось праявах можна ўбачыць, што вось у памяці ў нас штосьці перад Богам не адкрыта. А там, дзе не адкрыта штосьці перад Богам, там уваходзіць хто? Туна наш вораг. Вось. А адтуль эфекты і плады якія? Грэх, недоўгацярплівасць, нервознасць, агрэсія. І вельмі важна, по гневу можна распазнаць. Гнев гэта што? Это не толькі грэх, это знак таго, што нейкая загана ў табе не рэалізавалася. Ты спадзяваўся на штосьці, калбасы мужик хацеў з'есці вечарам, а жонка кажа, это гасцям. І якая рэакцыя? Жалееш мужу родному, яшчэ мат добавить. Бачыце, спадзяванне на што? Это не на Бога спадзяванне. Тут значыцца, у табе хаос нарабіў унутры. У гісторыі жыцця ты не навучыўся чамусьці. Так захоўваўся, так сябе паводзіў твой отец, твоя маці. Это паўтараецца. Па чатром справа можам распазнаць, як кажа святы Ян ад Крыжа, што памяць у нас унутраная неачышчаная. Першае, гэта памылковая ацэнка. Я вельмі ўдзячны ксяндзу Міхалу Сапелю. Аднойчы ён рыхтаваў да імшы ў чорным касцёле, там ампулкі, наліваў віно. А я быў яконам, здаецца, я прыйшоў, так яго падкалоў. А він каже, ти оцінюєш. Ти оцінюєш. Скажите, вам добре з людьми, які вас постійно оцінюють? Что такое оценка? Это осуждение. Это тенденция осуждать іншого, а не самого себе. Не оправдывать не самого себе, не іншого, а самого себе. Оправдывать постоянно. И глядите, вечная проблема с детьми. Мы по-нашему покликанию батьки покликаны оценивать постоянно, да, контролировать, да? А это задание перед усім Пана Бога. Ён збавіце, ён выхоўвае дзіця. А табе дадзена педагагічная функция. Якая? Ты рассказываешь, выказываешь. Вам падабаецца, як ксёндз вас піліць падчас споведзі? Боишься потом подвести? А что вам подобается? Как что? Сказал, подказал, совет дал, да? Давайте нам совет. Не суди, а вот совет. И глядите, было у Греции педагог от чего? От слова наставник, який вел дитяти за руку и учил его. Вот, он сподорожничал. Мы нават в духовности стараемся не называть духовный кіраўнік, духовный отец, а хутчэй духовный спадарожнік, духовный кіраўнік, які стаіць побач. І он не вышэйшы. Мы перад Богом усе роўныя. Нават я, як святар, хоць годнасць вышэй анёлаў, але я ў чалавечым сэнсе роўны. Глядзіце. Навучы дзіцяці слухацца сумлення, рабі, станавіся з папа, мама на калені вечарам 5 хвілін на рахунак сумлення рабі. І сам Дух подскажа этому дзіцяці, чым ён накасячыў на працягу дня. Чым яго піліць пастаянна, да, і сабе нервы, і дзіцяці нервы накручваць. Дык вось гэты трэці ўзровень заключаецца ў тым, каб там спадзявацца на чыстае сумленне. Як ты маеш з пячаткай, со споведью не маешь проблемы, ты выспаведаны, да?
ты ничего не боишься. Ни хворобы, бо помрешь, до неба пойдешь. Ни злого духа, бо ти висповідав, ти у ласці Божій. Бачите, тут узровень не себе, не іншого чоловіка, який мене контролює, як я був правильний. Тут узровень пакта з Богом. Я з тобою, Пані Божа, заключив союз. І гэты союз в теологии святого Яна Крыжа называется едность. Мы по-іншому называем это словом святость. Вот этой святости вам жадаю. И памятайте, как практиковать надею. Как она не стояла на месте, как мы росли в ней. А над этим нехай Бог вас благословит. Да молиться всемогутна, який вірно виконує свої обіцяння, і вислуховує просьбу свого народу, з довіром вознесем наші молитви. Молимся за святый костел, возвещать свету Евангелию, но благословал людей до встречи с Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святоров, чтобы в эти дни в книге Павловском и апостольской празднике сподорожничала и находила до Бога Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые находятся в шпиталях и домах социальной опеки, как они так само могли пережить свою радость Божьего народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які до гэтага часу не адкрыли свайго паклікання ў жыцці, каб яны умелі пагадзіцца з Божай воляй. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы дазволілі Христу кіраваць нашым жыццём. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о даре життя вічного для наших близьких померлих, в особливий спосіб. Молимся за святої пам'яті Францішку. Вічно відпочинок дай їм, Пане. А святло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічним. Амінь. Молимся о даре доброї сповіді для тих, хто їх потребує. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. І в тишині простою Богу для просьби, інтенції закінчення приходимо на Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане, буди у Твоим костеле дух апостольской отданости, как выбранные Тобою слуги обвещали эту добрую новину об избавлении. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 142. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому.
Panie nasz Boże, прийми ласкаво дари, які Ти сам уділив Костьолу, і свою мocою перемені їх у сакрамент, який дає нам збавлення, праз Христа Пана нашого. Pan z wami. I z duchom Twoim Ugoru serce. uznosim ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Święty Ojcze, Всемогутный Вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Его проказывали все пророки, Дева Мать носила его под сердцем с невымовной любовью. Иоанн Креститель пророчил про его крестие, ввестил его присутность среди людей. И он дає нам ласку з радостью подрихтоваться до святого народження, каб знайти нас, коли прийде повних удячностью молитовным чуванням. Тому з аньолами, арханьолами і з усіми святими ми обвящаємо Твою хвалу разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, воссавна на вершинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усякай святости. Тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczerze wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и пейте з его все, бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита дзеля отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таємниця віри. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що чинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, досконали в любови, разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які справедливо подобалися Тебе. Как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные.
Бог так полюбил нас, что послал нам к Збавителю своего единородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Ой, наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого. Ласкаво упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокойно. Чекали исполнения счастливой надеи, Христе Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мы даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей, дарить им супокоем и едность. И живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой, Пане, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Супокой нам всем. Baranku Boży, jaki miałeś na ziemi wragi światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki miałeś na ziemi wragi światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki miałeś na ziemi wragi światu, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бяре на себе грехи свет. Щасливо покликали на вечеру Его мир. Пане, я не варты, каб ты увайшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе оздоровлена душа моя. Счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказано ей от Пана. Номер 22.
споживає моє тіло і до кров мою п'є, буде во мне і явить, і жить буде вічно. Хто споживає моє тіло і хто кров мою п'є, буде во мне і явить, і жить буде вічно. Я это хліб живий, який зійшов з неба, і хто хліб той споживає, жить буде вічно. Номер 30. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Сердце упокори, Боже, брат мой, все губляє вартость величи Твоей. Да усіх почуття втрачу я довір, тільки слиху вірить я могу Тебе. Веру моцное, что сказал Бог Сын, словы вечной правды моею надень. Молимся. Боже наш Отче, барани Твой народ, что вере уделу найсвятейшей отмяры, нехай у службе Твоей буде он цалком Тобі отданий, и отримає щодрые ласки, потребные для збавлення души и тела. Раз Христа Пана нашего. Jeszcze się nie pośle mszy świętej można będzie skorzystać z ekranu do spowiedzi, jak Kościół potrzebuje. Завтра третий день наших реколекций, неделя, праздник недельный, Пресвятые, так як завсёды, 9, 10:30, о 12 годині, у 13:30 і о 18 годині. Кожна мша святая з наукою реколекційною. На цей час, наше teraz działanie Advent, реколекций, прийміть Божие благословение. Там з нами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амин. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Найсвятейше серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 72. Ангел
повна